Kahinyo Trap Youth Council West Castles District kalapan long ekarai daw campaign hanong ston kum shibanta ban pensol thu ipat ba kum no banjet economic man hakani ka kenti kata da ka jingket khlie bat ka jing sokhia na ka banta ka lawai hadien habut kasamla bari ping rope ka balong ka wei nagi samla ki bala penki ya ka reservation policy kala wan ban ajing kran hakatai gasngi hakaba kala penpau bakala don ka jingpen bor ya ka ban sange ban penki ya kani ka mat henry kala shem ya karai ban om sngap jar man kapal ng Islam huwag kasi matagas nga ng ong naman yan ng Islam daya dahil kaniya karupang bali ng pagkipi ng Islam di kasi yan ng Islam na tansya pa niya di kasi hindi ni kunswad dahil kanila di bali niya ng kemo banpad ya kajin siya ngawan lang niya banpad kamtam niya kimit pa banamngap niya kisan hajar hipatay niya ng pi Hadin san Islam kidai nong tong om nong tho din jong no jong no batam drai sho nang ne hin nam la tam phai sho ka tu ka shi phawa ja ba pishen nilai wat la da phila dep shen plek no bo no menta sa bangan pengkut mas kwa banon yano ba phin bot bod yang seng bod yang candidate dan ya ka seng batre ban kedan ya reservation policy Pinang suatu kajin pia jung kadi ke isu mentan dai hadin sampau senam bagi kasi baro bayo 90% ki habnya taksi ki hapin jing tien bagi wei pat ki bayo tam sampau ki dai officer jung ki kun jung pi hang ta pin ka suatu kajin pia ka sarkar ka bangdan responsibility kum kanye haba ka roster system kod haki state idon Hapura kami kali India kadon hadihu kadon kacabaran ka reservation policy ka roster system di ban buat na dia kami halaya jung insan Muslim ka kandon roster la kandit sa kapot kajin pule ka education ka basic human right balai ya ka education bante lang bat ka job reservation kamdon jingmot Ikna kasi ki bapas ya ka medical entrance na kayeng batuk sibuan nangi kidai hok banyo ya kasi kilayo kintai 4% hindrai yo da ikna garo biyo tam 4% hey ka justice hangta kaniya ka sarkar bangidon nangi kakwa ya ki samla banmi na sirok kikwa ya ki nong hikai banmi sirok Kwa ya kinumit ka banlet na surok, kwa ya kinumit banlet na sekretariat. Kadai ka sarkar bakwa yang ni kipadba bangin poino hasurok. Kadai ka sarkar kaba dan muka. Kundo ka response jong ka sarkar. Kiong yang tang baslab mo bandang ta ya kani issue bakalong sensitive. How to ngapa ya ka reservation policy jong ka Arunachal Pradesh ka kino nga yai na markaskem kamot kadon kadaw siya lendet dakin kwa bangin ka ndang mano banot but kuwi sarkar dai ji ya kitna samla hamtam gi kun din thai bami shakmat ida ai binsim empowerment hamtam women empowerment basidong Sarkar jungi ki berniam ki ong snap no ki ong wad nang le start kata di ka sarkar kapasil sharing insan sinam ngadik dengan puslai na benta ki generation banwan na marbuan na dikanthai hakas state jungi bakin salong kinong yalam bat leaders ngai kum kani ka sarkar wat iway na kinong yalam buang ba o kani ka women empowerment na nang sya lagi members hayeng banshim yang ikanthai hi sawad hi itay nong yalam kamod nagastig ka ba empower yang ikanthai ng kanila hai nok syadien ka response jong apat kalong tumno ka nga de bak kasud ndai tang jong andai jong isang labaro kat nang pasngap ngin nang turshakmat himplay bangka ekan ka issue ha house Himplay bangka ya kani ka issue assembly ngin kren hamadan hado de snow ka pathai but pinnam ban se ban penlang what is I saying the play ban pet ya ka reservation policy kalad nila sa kani issue bang yo ban persang kani de ka
chance bakhadu bangila ban penkelang no ya kani de daladab kani ka election dan iyo daw chief minister kasi ngano banong ta kapuat Islam kon kasi bless you. Congress's commitment to Meghalaya, empowering the women of Meghalaya. 3,000 rupees every month to every single BPL mother in Meghalaya. 5 commitments na kasing Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. BJP promises to empower the farmers of Meghalaya by giving annual allowance of Rs 8,000 to farmers and Rs 3,000 to landless farmers per year. This 27th February, vote for a stronger BJP for a stronger Meghalaya. Meghalaya, ka jingsngan ha ka imlang salang, ningkong, baro ki jinggeshan by BAM, lingba ka social welfare, ansa kentiw siya ka siya jating ka sibenay, kata ka long kat ara jating ka sisnem. Hakane ka apnyo trek urumpang, shan ya ka sap jong pi haki artli kisentiw bat kershan ya ka Meghalaya TMC.